Pozdravljeni. Adrian Predrag Kezele je avtor, ki ga slovenskim bralcem ni potrebno posebno predstavljati. Ob izidu slovenskega prevoda njegove knjige Zlomljeni okelj smo malo poklepetali z njim. Pozdravljen, Adrian. Kaj se naši bralci lahko naučijo iz knjige Zlomljeni okelj? Slomljena kljova je knjiga priča, Ganešovih priča. Ganeš je, prije svega da to objasnim, znači jedno mitološko stvorenje, jedan od rijetkih klasičnih bogova, recimo to tako, koji je zadržao neke karakteristike mnogo davnih vremena, znači on ima tijelo čovjeka i glavu slona. Znači nekad u Grčkoj, Egiptu, Indiji je bilo dosta takvih božanstva koje su kombinirale ljudske i životinjske karakteristike. Međutim, sva ta božanstva su pala u zaborav, znači nema praktički ni jednog ko je recimo tako aktivan na sceni, da ga ljudi aktivno poštuju, odnosno misle o njemu i da on nije dio prošlosti. Ganeš je zapravo jedini koji je preživio, koji je takav, znači ima tijelo čovjeka i glavu slona. Ono što bih htio napomenuti prije nego nastavim je da ja te stvari gledam simbolički, mitološki, a ne religiozno. Znači, ni na kom mjestu i ni na kom trenutku ne očekujem da netko misli da takvo božanstvo ili bog postoji u tom smislu i da treba nešto sad posebno raditi što se toga tiče. Međutim, njegova simbolika je izuzetno važna, izuzetno duboka i prenosi jedan cijeli set poruka koje su itekako dan danas korisne. Recimo, jedna od najvažnijih Ganešovih značajki je vedrina s kojom on gleda na svijet. Znači, on se neće smatra neozbiljnim bogom. To znači, nije strog, nije autoritativan, zapravo nema ništa od onog što bi ljudi mislili što bi božanstvo trebalo imati. Nema čak nekakvu niti moć, nekakvu vlast, nego onako zafrkant, pjesnik, glumac, zezant, jel? Znači, dečko iz susjedstva koji se šali, ali kroz tu šalu prenosi izuzetno puno važnih poruka. I nekako recimo u posljednje vrijeme kad je bila ova kriza sa koronom i to još uvijek je, izolacija i tako dalje, ja sam recimo odabrao da praktički nekoliko večeri, odnosno 7 večeri za redom sam čitao Ganešove priče, što iz knjige Slomljena kljova, koja je sad izlazila na slovenskom, što iz drugog dijela, to je znači druga knjiga koja na slovenskom još neće biti, ta se zove Ganeš glavom i surlom, koja donosi još novih Ganešovih priča. Tako da se to pokazalo izuzetno dobro za trenutke kad su ljudi bili malo u depresiji, tako kažem, oko onog što se događa. Ganeš pomaže u takvim slučajima. Jama in jami sta nekakšne prispodobe Adama in Eva, pa me zanima, kako je s to paralelo med drugimi mitologijami, ker očitno imajo vse mitologije neke podobne korenine. Je, ali ne Ganeš. To je ono koje je zanimljivo. Ne? Znači, u Ganešovim pričama ćete naći mitologiju koju možete povezati sa drugim religioznim i mitološkim tradicijama. Ganeš gotovo da nema pandama. Kaj pa grški bog Pan, satir? Da, ali ima značajnih razlika, tako da, mada moram priznati nisam baš to, više sam našao povezanost između Ganeša i nordijskog Lokija. Znači Loki kao, on je isto bio tako malo zbunjujući bog. Ne? No dobro, ali kako god. Znači Ganeš kroz svoje priče povezuje različita druga božanstva, različite druge paralele, ali meni je, ja to nisam pisao zbog drugih božanstva, one su samo usput. Ne? Znači najvažnije je razumjeti Ganeša koji je doista nešto specijalno u tom kontekstu. Glede Ganešovih zgodb, če niti Šiva ni mogel biti dovolj buden, da bi lahko uveljavil svojo lastno voljo, kaj lahko naredimo pravzaprav mi, ostali smrtniki? Isto koji Šiva. Isto koji Šiva, ne?
Dakle, to je još jedna stvar, dakle, koju Ganeš prenosi kao glavnu poruku. To što mi zovemo bogovi ili božanstva je dio nas, dio ljudi. Dakle, to nije nešto što je tamo negdje vani, na nekom nebu, i nije nešto što ima utjecaj na nas u smislu nekakve vlasti, nego je dio našeg unutarnjeg sustava. Što znači Šiva? Evo, kad se već to pitalo. Znači, Šiva je princip apsolutnog ili znači temelj našega postojanja. Čista svijest, bih ja rekao. To je ono što je Šiva. Ne? Dakle, ova stvar koju ste rekli, znači da Šiva nije bio dovoljno budan da bi promijenio svoju sudbinu, je zapravo vezana za njegov položaj. Ne? Šiva kao čista svijest mora biti prisutan u aktivnosti, ali ona najčešće nije. I ne odnosi se na Šivu kao Boga, nego na ljude koji ili imaju tu čistu svijest, ili ju nemaju. Mada ju uvijek imaju, jer to je njihova osnova, ali nisu je svjesni. Dakle, ako zaboravimo na tu apsolutnu osnovu, onda ne možemo promijeniti svoju sudbinu. To je poruka priče. Ako se sjetimo toga, ako postanemo budni, onda eventualno možemo. Rad bi vprašal glede ene izjave Ganeša v knjigi, ki pravi, da če življenje zdaj ni dobro, se ga moramo odreči in pričakati na boljše življenje. Se mi zdi to precej radikalna misel. Pa da, ali isto simbolično, ne znači da se morate odreći. Radikalno simbolična. Da. Pa ali nije tako baš. Mislim, normalno da ako hoćete promjenu i ako niste zadovoljni s onim što imate sada, onda morate maknuti što niste zadovoljni. To je, možda je radikalno, ali to je tako, nema druge. Ampak življenje je življenje, precej nedotakljiva stvar. Pa zato kažem ovo je simbolično, znači da morate uzeti svoj fizički život, nego to znači da morate promijeniti ono kako živite, i to u određenom smislu može značiti da promijenite sve. Dakle, da više niste Aleksandar, nego ste neko drugi. Ne? Sve što je Aleksandar u jednom trenutku mora nestati. Ako se vi previše držite Aleksandra, to će vas uvesti u zarobljeništvo. Dakle, čovjek bi trebao biti spreman biti Aleksandar i Mirko i Vesna i preuzeti bilo koju drugu ulogu u životu. To Ganeš misli. Ne znači da fizički uzmete svoj život, nego da budete dovoljno fleksibilni da možete živjeti bilo koji život. Ta fleksibilnost je isto tako jedna od Ganešovih karakteristika. Dakle, on se u trenu transformira iz tog šaljivdžije i pjesnika u moćnog ratnika, pa mudraca koji ima neke duboke savjete, meditira, pa zatim pleše, pa je ovakav, pa je onakav, dok većina drugih božanstva iz indijske mitologije ima neke svoje točno određene karakteristike kojih se čvrsto drži, dakle žive u obrazcu praktični. Ganeš ide izvan obrazca. Njegova najdublja poruka je zapravo da život treba živjeti bez obrazaca, odnosno u slobodi. Pa sej, zato poduk zgodbe o Vjami je, da karmo lahko spremenimo zdaj, dokler jo živimo, in da jo ne puščamo za druga življenja in za neka nebesa ali karkoli. In je pravzaprav zelo podobna tistem izreku, kar lahko storiš danes, ne pusti za jutri. Tako je. Ako se možete promijeniti danas, nemojte čekati sutra. Vrlo jednostavno. Kot je napisal Adrian v knjigi, morda drugič malo bolj obširno o tem, filozofija karme in pomen džotiša znotraj nje. Dobro. Tu smo malo puščeni na suhem, ker tega pojasnila enostavno ni. A niste, kaj bi pustili na suhem? Pa cijela knjiga je o tome. Samo to je knjiga priča, ne? Znači to je za razliku od dosta drugih mojih knjiga gdje idem u direktno objašnjavanje nekakvih znanja ili čega već. Ovdje Ganeš priča kroz priče, ne? Ja zapravo ne bi volio tu knjigu kvariti sa previše objašnjenja, ne? Jer ako joj pristupite previše intelektualno, neće vas dotaknuti. Ona dira na jednoj drugoj razini, na razini koja je puno dublja od intelektualnog razumijevanja. Znači, čitatelj treba tome pristupiti doslovce kao pričama. Recimo, neke od tih priča su vrlo jednostavne, djeca ih jako vole.
I ono što sam ja vidio da djeca vrlo često puno bolje razumiju što je Ganesh htio reći nego odrasli koji hoće to strpati u neke svoje intelektualne okvire. Sve priče sigurno imaju nekakve veze sa karmom. Dakle, Ganesh je između ostalog došao na svijet zato da napravi nekakav red u tome. Znači, priča o njegovom nastanku je priča o tome kako su u početku je došlo do nekakvog problema u smislu da se nije znao red. Ljudi su mogli sa jako malo dobrih djela promijeniti svoj život, završiti u nekakvom nebu ili ne znam šta, a onda su opet mogli griješiti, pa opet sa malo toga doći na to nebesko mjesto. Znači tu je nastala jedna neravnoteža i bogovi su zamolili Šivu i Parvati da naprave red. I oni su napravili red tako da su stvorili Ganesha. Ali dok su svi očekivali da će to biti neki policajac, znači ako nema reda trebaš policajca uvesti u igru, nekog ko će postaviti stvari u svoje okvire, Ganesh je ispao sasvim drugačiji. On je čuvar koji je unio zapravo zamisao o tome da svemir može opstati jedino ako postoje anomalije. Dakle, savršeni red nije konstrukcija našeg svemira, već red uz anomalije. I Ganesh je uveo zapravo taj princip nesigurnosti, neodređenosti, neke stvari koje znanost tek danas dokučuje, recimo, kad sam spomenuo određenost, Heisenbergov princip neodređenosti, Gödelovi, to je jedan matematičar, zakoni koji su dokazali da sistem ne može biti istovremeno konzistentan i potpun. Dakle, jedna sasvim drugačija paradigma od onoga što prosječan čovjek i prosječna znanost danas traži, a to je točno ladice po kojima se stvari odvijaju. Ganesh je došao rasturiti te ladice i reći nam da ne trebamo se držati reda uvijek, nego da postoji zapravo mjesta gdje taj red se raspada, da bi onda u nekom drugom trenutku opet nastao. Znači, ta ciklična priroda, red, nered, to je Ganeshova poruka. A to je poruka karme, jer ako ljudi shvaćaju karmu prestrogo, onda ne vide izlaz. Ja, to glede reda je pravzaprav bolj zdrava pamet kot pa znanost. Uvijek je tako, da, ali znanost pokušava to... Ja, zoper zdravo pamet. Protiv zdrave pameti, da. Zgodba o rojstvu Brahme se mi zdi ena od najlepših poetičnih, najbolj poetičnih zgodb o nastanku sveta, ker vem, da vse religije rabijo neko teorijo, kako se je vse začelo iz nič, in ta se mi zdi izredno lepa in poetična. Dobro, to je Ganeshova priča. Ne znam kaj bi rekao na to. Predvsem to, da so iz sanj ustvarili svojega ustvarjalca, ki jih je pozneje ustvaril. Da, je, mislim. Naime, ok, kažem, ne mogu baš komentirati ono što Ganesh kaže, to ostavljam njemu, ali ono što se meni čini je da ta ideja, ta analogija stvarnosti koja nastaje unutar svijesti, ona se stalno proteže kroz cijelu tu filozofiju i razmišljanje, dakle ništa nije izvan svijesti. I jedina analogija način na koji možemo shvatiti kako svijest unutar sebe stvara su snovi. Dakle, da određene stvari nastaju pukom namjerom, pukim mišljenjem. I tako zapravo i mi stvaramo svoju stvarnost. Znači, nije to samo stvar bogova, to se događa i ljudima. Ljudi isto svojim mislima stvaraju svoju stvarnost. Doslovce, dobro, možda ne doslovce, ali najpribližnije sanjaju. Najprije sanjamo i onda ona postane to što je. Prosto po Jungu i Ganeshu. Da, po Jungu i po Ganeshu. Zanimiva mi je vloga žensk v tem svetu, ker pač vse glavne vloge so rezervirane za moške, čeprav ženske vloge so tukaj zelo močne. Nekako kot da bi bile drugorazredne, a vseeno pametnejše od moških. Ima tu sad malo i utjecaja tradicionalne Indije, koja je isključivo, mislim, muško orijentirana. Znači, ako gledate unatrag 3-4 tisuće godina,
naići ćete na vrlo strog indijski kasijski sistem u kojem žena definitivno ima podređenu ulogu. Ali ako pogledate još dalje u prošlost, onda ćete pronaći sasvim jednu drugu priču, gdje žena dobiva prilično značajnu ulogu. Sad, ove priče Ganeševu su nekakav miks svega toga, povijesno gledano. Sam Ganeš je miks, jer rekao sam, on je preživio iz tih davnih vremena kad je to sve skupa bilo malo drukčije, kad čak niti ljudi nisu imali prvenstveni status u mitologiji, zato taj životinjski element u tim starim, vrlo drevnim bogovima. Mi smo tek prije 2-3 tisuće godina počeli inzistirati na tome da su bogovi isključivo ljudi. Prije toga je postojala jedna cjelina između ljudskog postojanja, životinjskog postojanja, prirodnih elemenata, znači sve to skupa je bilo prilično dobro spojeno i ženski element je bio istaknut. Dakle, vi imate zapravo neolitske kulture, to je to prije 4-5 tisuća godina, gdje je ženski element boginje bio prisutan. Sad, Ganeš dolazi s jednog drugog okruženja koje, velim, je bilo na neki način suvremenije, jel? Bez obzira koliko nama izgleda drevno. Ali su zato kroz te priče, dakle, uključeni određeni elementi koji, ok, vi ste to percipirali kao pametno, drugorazredno, ali da, otprilike je tako, znači glavnu ulogu imaju muški bogovi, ali opet njima upravljaju njihovi ženski pandami. Recimo, u knjizi je ona priča o nastanku, odnosno o susretu između Parvati i Šive, gdje vi recimo vidite Šiva je imao moć, ta priča recimo meni je jedna od najljepših. Šiva je imao moć da uništi Parvati i to je učinio čak 9 ili 10 puta, ako se dobro sjećam. A Parvati je točno znala što treba biti, što treba napraviti i uporno je išla u tom smjeru i na kraju zapravo se ostvarilo ono što je ona htjela, a ne ono što je Šiva zamislio. Ne? Znači Šiva je trebala na neki način izrasti da razumije što Parvati radi. Ne? I to je zapravo jedan dobar balans, dobra slika našeg zapravo društva u kome mi kažemo ravnopravno, jer još uvijek muškarci igraju glavnu ulogu, još uvijek se igramo vlasti mi, a manje žene. Jer jednostavno mi muškarci misle da oni moraju nekakvim svojim činom u nekom trenutku razriješiti stvari, upravljati svemirom, kao što je to mislio i Šiva, dok žene koje su utoljene u Parvati znaju bolje o tome. Ne? One gledaju više cjelinu. Ne? I što se mene tiče, ja bi uvijek ženama dao više vlasti nego muškarci. Muškarci bi maknuo iz vlasti, što se mene tiče. Ne bi ih dao da se natječu za političke funkcije, recimo. No, dobro. To se seveda kaže tudi s plačilnimi razredi, mar ne? Ja, na puno toga se to vidi kod nas danas i to nije dobra situacija. Zato mislim da bi trebalo tu negativnu diskriminaciju napraviti. Ne? Recimo što se tiče upravljanja društva, to je ta priča o Parvati koja, mislim, ona zna bolje kako svijet funkcionira. Šiva nema pojma. Šiva ode u pećinu i tamo nešto svoje misli, ali Parvati zapravo zna kako svijet funkcionira. A to je žena, a ne muškarac. Zanimivi so mi ti zapleti, ker vse skupaj že zgleda kot kakšna družinska saga, kot dinastija, kjer pač se gre skozi rodovnik Brahme, Višne, Šive in Ganeša. Da, je tako, da. U drugoj knjizi se malo stvari mijenjaju, malo drugi likovi se pojavljuju, mada recimo druga knjiga govori o Ganešovom bratu Skandi, pa opet je dinastija u pitanju, da. Cijeli taj božanski set, božanska obitelj, a ima nešto u tome, ljudi vole gledati te, kako prate englesku kraljevsku obitelj, tak su nekad pratili Ganeša i društvo, ne. Međutim, za razliku od ovih naših, koji su zapravo isprazni i čiji životi ne znače ništa, životi tih božanskih obitelji su, kao što sam rekao, puni simbolike i to je ono što je bitno u tome. Ne? Ja, njihove dileme so podobne našim dilemam, pač so ljudske. Ne? Tako je. Kad bi mi bili drugčiji, oni bi bili drugčiji, to je poanta isto. Rad bi vas tudi vprašal o knjigi Viveka,
ki prihaja, menda? To je knjiga koju sam napisao jer mi je svijet to omogućio, stavio me u izolaciju, nisam smio se kretati i držati tečajeve, kao i svi mi. Dakle, dobio sam nekakvih mjesec i pol dana koje sam ispunio pisanje te knjige i to mi je jako drago jer inače se to ne bi dogodilo, budući da je knjiga dosta zahtjevna. Radi se o jednom iskustvenom komentaru jednog poznatog teksta, poznatog u Indiji, koji se zove Vivekachudamani. Vivekachudamani znači krunski dragulj razlikovanja. Autorstvo se pripisuje jednom od najpoznatijih indijskih mudraca, Adi Shankari iz 8. stoljeća naše ere. Shankara inače zapravo posložio indijsku misao, jedan sistem i neki ga smatraju ocem zapravo hinduističke filozofske misli, ali je prije svega bio otac Advaite. Advaita je jedan poseban filozofski pravac koji se zove, u prevodu znači nedualnost, koji govori o jednosti našega svijeta. A tekst Vivekachudamani je tako dosta poznat, slično kao recimo Bhagavad Gita ili Yoga Sutre. Ta dva teksta su možda poznatiji od Vivekachudamani, onda treći je po redu Vivekachudamani po broju komentara i ne znam, ulozi koje taj tekst ima u indijskoj kulturi. Međutim, meni je bio zanimljiv zato što jedini u biti govori o viveki kao vještini, znači on ima čak i u naslovu taj naziv viveka, što znači razlikovna moć, razlikovna sposobnost. Viveka je moć uma, dakle možda čak malo i intelektualna sposobnost, za koju se kaže da može omogućiti uvid u krajnju stvarnost, krajnju realnost, znači da može proći kroz velove iluzije. Sad, knjiga je Vivekachudamani, je zapravo dosta tradicionalno pisana i ima nekakvih 600 sutri, to su stihovi. Na kraju knjige je jedan stručni esej koji je inače napisao moj sin koji je magistar filozofije, indolog, i gdje smo probali malo dati taj doista znanstveni okvir i povijesni uvid u to gdje je Shankara, ko je Shankara, zašto se sumnja u autorstvo na tim, dakle jedan recimo tako stručni dio. Ali gro knjige, znači onaj moj dio, je kao što sam rekao iskustveni komentar tih nekih tekstova, odnosno dijelova teksta od Vivekachudamani, posebice s naglaskom na tu vještinu Viveke, koja je po običaju, kako to u tim tekstovima bude, znači ostala kao nekakva skrivena, nije razjašnjena do kraja, ne? To je uvijek tako, znači nešto se kaže, ali sama metoda, sama tehnika ostane negdje ostavljena za usmenu predaju, ne? Ono što sam ja pokušao napraviti je ukazati na te dijelove gdje Shankara govori izravno o toj Viveki, što je ona, kako se primjenjuje, ima čak i nekih praktičnih dijelova, mada u praksi to neće funkcionirati kao udžbenik, to će funkcionirati kao jedna dubinska informacija. I radi se o jednoj, ja bih rekao, nadopuni moje prošle knjige Uklanjanje faktora karme. Uklanjanju faktora karme sam išao na nekakav zapadnjački pristup razmišljanja o slobodi, a u Vivekachudamani, odnosno Viveka, zove se Viveka, glas unutarnjeg učitelja, tu sam išao na baš analizu drevnog indijskog teksta i pokazivanje na mjesta gdje on ukazuje na samu tehniku i razvoj te tehnike, kako ona funkcionira, čemu ona služi. I tako, dosta zahtjevna zapravo knjiga mi je bila, jedna od zahtjevnijih koje sam pisao, ali evo, imao sam relativno dosta vremena pa sam to neko izgurao u tih mjeseci i pol. Evo, toliko bi ja kratko, a sad ne znam da li. Če se vrnemo k Ganešu, kaj se vam je zdelo tako privlačno pri tej indijski mitologiji? Kje vidite neko razliko med to našo krščansko pa med grško mitologijo? Pa mislim da se jednostavno radi o osobnoj preferenciji. Jer nekako mi se čini da je, ne da mi se čini, znam da ljudski duh je isti bio uvijek i posuda.
Sad, način na koji je jedna kultura izrazila neke arhetipove i zakone svijeta i svijesti, pa način na koji je druga kultura to napravila, mislim da ne bi mogao ostaviti neku vrijednosnu ocjenu na to. Ovo mi je bolje, znači ovo je bolje zbog toga i toga, ovo je bolje zbog toga i toga. Mislim, može se to napraviti, ali mislim da se samo radi, kao što sam rekao, o osobnoj preferenciji. Meni je nekako iz nekih razloga indijski način razmišljanja u toj mitologiji razumljiv. Intuitivno mi je razumljiv. Ne? Dok recimo kad dođem do grčke mitologije, taj dio mi nije razumljiv. Izgleda mi puno površnije nego indijsko. Ne? Znači tu imate određene bogove koji se bore za vlast, koji su ovakvi, onakvi. Mada naravno kad malo uđete unutra dublje, onda pronađete te elemente. Ali nije me to privuklo, jer velim, taj izraz koji je bio izvana je ratnički, dominatorski, nema taj meditativno, kontemplativni element, a slično mogu zapravo reći i za bilo koju drugu kulturu. Tako da mi je indijska ostala kao jedini izbor. Ali velim, mislim da je to stvar preferencije. Neko drugi bi to možda isto našao na drugom mjestu. Ko sem prvič prebiral grško mitologijo, nisem ničesar takega čudnega opazil, ampak ko sem pa bral grške kratke zgodbe iz grške mitologije svojemu otroku, sem opazil, da so pravzaprav zelo krvoločne in da so polne nasilja. Da. No dobro, to je problem naše civilizacije. Grčka je u osnovi zapadnog predatorskog društva i takva je i metodologija. Slično je i sa nordijskom. Velim, oni dijelovi koji su mi privukli, taj Loki, on je zapravo jedan malo druga priča, makar i on ima vrlo isto agresivno, brutalne, baš nasilne karakteristike kao i svi nordijski bogovi. Ali kažem, to je dio naše zapadne kulture, dok je ona istočna bila puno miroljubljivija, što je meni prihvatljivije. Ali moram pomenuti jednu stvar. Znači, te priče koje su upisane u ove dvije knjige, o Ganeshu, mislim, vi ćete naći određene elemente u klasičnoj, znači, cijela Indija je puna tih priča, ali ovo su moje obrade tih priča. Na mnogim mjestima one odstupaju od tradicionalnih priča. Nećete pronaći unutra. Recimo ova priča o Parvati i njenih 9 umiranja prije nek je došla do Šive. Toga nema nigdje. To ne postoji u indijskoj tradiciji. To je moja interpretacija onog što se dogodilo. Znači ja nisam u tim pričama samo uzeo indijsku priču i preveo je ili ju možda malo doradio. Ja sam jezično doradio. Ja sam ju doradio sadržajno. I zato su te dve knjige posebne. Znači nije samo, ima puno knjiga gdje imate zbirke tih Ganeshovih priča, tradicionalne elemente, međutim to, možda to malo neskromno, ali to nikako nije prihvatljivo zapadnom umu, zbog toga jer preskače mnoge elemente koji su tamo, ali idu nekako po toj indijskoj tradicionalnom načinu razmišljanja, dok nama treba nešto drugo. I ja se nadam da sam to nešto drugo uspio kroz Ganeshove priče prenijeti, tako da one budu prihvatljive čovjeku sa zapada koji ih čita, a da u njemu izazovu onu istu stvar koju te Ganeshove priče trebaju izazvati. Znači, taj pokret arhetipskih elemenata i razumijevanja dubljoj razini od intelektualne. Podobno je recimo za Salman Rushdiem, ki pravzaprav tudi skozi svoje knjige opisuje to neko prepletanje sodobnega z neko tradicionalno Indijo in nekako dojamemo, koliko so te kulture nam podobne in koliko so drugačne od naše kulture, in so te knjige tudi polne neke simbolike. Še vedno imajo to simboliko, neke arhetipske zadeve, ki so v tem. Da, to je točno. Da. Mislim, svaka kultura ima svoje karakteristike, ali razumjeti ju ne možete ako ne uđete. Mislim da je mitologija dobar način da razumijete kulturu. Bez razumijevanja mitologije neke kulture ne možete do kraja shvatiti kako ljudi zapravo razmišljaju.
Što ne znači da Indijci danas razmišljaju na taj način, mislim da sve manje i manje. Ali negdje unutra, ono što je dobro kod Indije je da su uspjeli napraviti određeni sistem koji to čuva, tu kulturu, mnogo više nego što mi to radimo na zapadu. Ja, mislim, da to s kulturo je splošni pojav, ker tudi recimo pri Toni Morrison, kjer v njenih knjigah Afričani bivajo, sobivajo z duhovi prednikov, da se je to nekako porazgubilo, ker tudi Afričani več ne prakticirajo tega in nekje ta odmev nekih starih običajev je izginja iz našega sveta. Da, možda sad jedan obrnuti kretanje se događa, dakle, tradicionalni narodi, oni više koji nisu toliko vezani za razvijeni zapad, oni se nekako hoće priključiti tom suvremenom svijetu, a neki pojedinci iz suvremenog svijeta odjedanput shvaćaju da se tamo nešto gubi, što je velika šteta da se izgubi, i počinju se vraćati natrag i pokušavaju to na neki način oživjeti. Ali eto, vidjet ćemo koji će rezultat svega toga biti, gdje ćemo završiti i s čim. Pa dobro, tu leti spet Adrian za svojimi zgodbami o Ganešu, pa se spet malo vrnemo nazaj. Radim šta se može i šta me već povuče, ne? Sad kakav to utjecaj ima, to je drugi par rukava. Kaj pravzaprav Adrian želi skozi vse te knjige dati ljudem? Adrian je kao kiša koja pada. Šta kiša želi dati ljudima kad pada iz oblaka? Mislim da ta namjera se pripisuje neopravdano. Čak i oni koji bi tu namjeru mogli izraziti, oni zapravo naknadno izražavaju nešto što oni misle da je tako. Ali unutarnji impulsi slobodnog čovjeka su nepredvidljivi, tako isto i Adrianovi impulsi ne trebaju objašnjenje, ni njemu ne pada na pamet da ga daje. Radim to što radim zato jer radim, kao što kiša pada ili trava raste, i to je to. Nemam neke druge agende iza toga. Glede na to, da obstaja tudi drugi del te knjige, nas zanima, prej ste omenili pač, da se pojavi tu brat od Ganeša. Zanima me, kaj nas čaka tudi glede strukture in podobnega. Pa malo se promijenio način naracije. Znači, u prvoj knjizi sam ja prepričavao Ganeša i njegove priče, a u drugoj knjizi Ganeš priča svoje priče. Dakle, malo sam okrenuo stil, ne? Ja onda zapravo nakon svake njegove priče dam neki komentar, pokušavam to ukazati na neke bitne elemente kako se meni čini i naravno nastavljam tu nekakvu komunikaciju sa Ganešom kao i u prvoj knjizi. Dakle, pokušavam to staviti na neku osobnu razinu, dakle, gdje Ganeš i ja razgovaramo o onome što se događa. A što se tiče samih priča, one su u drugom dijelu malo kompliciranije. Znači, u ovom prvom sam uzeo priče koje su, rekao sam, jednostavne i moguće da bi čak i dijete većinu priča prihvatilo i razumjelo, dok u drugoj idem malo dalje i to recimo ne bi možda tako preporučio da se čita djeci ili da djeci čitaju. Govori se osim njegovog brata Skande, tu su i određeni elementi razumijevanja rituala, što znači rituali, zašto se oni izvode. Malo ulazim u područje tantre, isto tako, u područje odnosa između duha i tijela, seksualnih aktivnosti i općenito odnosa, znači tijela kao takvog i duha kao takvog. I sad ne sjećam se baš do kraja šta još ima u toj drugoj knjizi, moram se prisjetiti.